Murakaza neza mu rubanza. Mana y'isi n'ijuru. Karame ndakumva. Mana ya Aburahamu nayangegera yawe ngo ni Simoni. Urutwe rw'urupongosho. Hano nkuzaniye ikirego abandi batashobora. Ikirego cyananiye abandi bose bo kwisuretse wowe wagishobora cy'umukobwa wigize ingegera akadutuka twese nawe urimo kukura umuhungu. Mana Yego ndabyumva, yabatutse gute? arifata aradutuka ngo turamagweja. None uragira ngo tumukorere iki? Umusange umurebe uriya mukobwa wigize ingegera agatuka abanyarwanda bose. Urifuza ko tumukorera iki? Umumeneho ya mavuta yawe. Ayo mavuta uvuga n'amezi ate? Yayanda ashishimura ibyaha n'ubugegera. Uyamusukeho ubuhirimbiri bwose bumurimo bumuveho. Nicyo tugusaba. Manzi uvuga amazina ya mbere yuko dukomeza urubanza. Umucamanza mukuru w'ingegera akabara yinjiye mu rukiko. Ibyo bintu uvuze wabasha kubisubiramo? Umucamanza mukuru nkaba ninjiye mu rukiko n'amadosiye yanjye abinyemerera. Reka imikino, hano ntabwo twaje guseka. Uyu munsi ibintu byo kuba dushinyika turaba tudashinyikamo gake, turaba dushinyika ariko dusinyika nyine ka gaseko k'imihirimbiri, ntabwo dushinyika cyane. Ngaho mbere yuko dukomeza dusomere Bibiliya. Mu byahishuwe byeretswe ingegera ku murongo wa mbere kugeza ku tarasi rya gatatu baravuga ngo Komeza udusomere twumve. ndigusomera. Nyababyeyi iri gututumbuka we ndikumva kumva ibintu bikuzamuka. Yesu we biri kuzamuka. Ka kajwi urashinjwa icyaha cyo gutukana. Mana mumugitemukana ariko ujye urabizi sinjye nukana ngo ndengere. Ka kajwi ndi kubona ibyaha byawe. Mwajye mwanura ibyo mubona. Nibyo twabibonye uratukana ka kajwi. Ndakwiyamenye ntuzagire gute? Ntuzagira ute? Ntuzigenda arimo uvuga ngo Mungu agatanazi ngo nza. Ngo icyaha cya kabiri ushinjwa ni ukunywa inzoga. Iyo sije katuyisimba. None kubihakana ntago ari byo. Murabizi kundusha. Ka kajwi urajya mu muriro utazima. Nta kundi ni kwisimerandi nta kibazo umuhungu wa gatarazi se mpora nisekera. Ibibazo byavutse ndisekera. Ubwo uri guseka ugamije iki? Hari ibintu ndi kubategurira, hari akantu ndi gutegura mu gafuri. Tubwire n'icyo uri kudutegurira. Ka kajwi urashinjwa kudafasha abantu. Nicyo kikwereka ko iyi si uyibamo n'abantu ukagenda wenyine.